tayang ana. Kalupan ng Liza, soberano. Tinggap na ni pari. Kaya ba't tutuki, na naman datang. Pakasal ko, Father, ana. O, bayad mo, hagpangkayang lagunan ng asawa na. Ngayon nga siyang bunto kay lalaki. Dininaning apulong pesos sing pari. Apulong pesos nga na. Father, kung makaing swerte kaya nga asawa ko yan, loan maya na makain. Linawin na ng pari, ing asawa na. Loko nga na, o ining 5 pesos nga na. Nanoy po ini nga na, suklime nga na. Ing maya papastol, may atawaran, may abayaran. Ing upa namo, ning maya papastol, maya pakakaluguran, maya pa yasawa, maya pa gobyerno, imbayad namo, itang kuswelo dang makasuyo la keng kaluguran da. Bali po ini. Ing bayad namo ang timpengari, datong basan pera, ring anak tamo. Ing bayad tamo itang apagbaragul mo lang, daragul lang mayap, ding anak mo. Itang bayad kaya ka. Ing bayad king mayap pakakaluguran, aliway tang lalike na ka ring post mo, nunay maswelo yung panalakaran na ka, potang mababash ka king internet. Ing kayapan, may ako aking magkano kasweldo. Ing kayapan, akwame. Kitang kabaldugan, kitang parasan ning biyeng akakit mo at adidiskubri mo, uling lulugod ka. Hanggat kalugod tutu, itang makasadyaming isakripisyo imbiyem mo. Itang makasadya kang mamayad maski magkano. Itang makasadya kang magsakripisyo maskano kasakit. Hanggat ka lulugod makanyan, ka pa pwedeng mayawos, mayap at tao. Ating lulugod, muritya po yung lulugod. Kay siraya matulid yung lulugod. Uling itang kuswelo na, akit ne, ining kalugurana, masaya, at mamasenso, kimbye. Iting lugod na ning ginukya katamo, niya mayap ya. Dinaw na yung biyena, nigsakripisyo ya para kaya katamo, batang manakit kabaldugan, king biye tamo. Anya, mayap ya. At itamongan agkatana katamong, maging mayap mo naman karing sari-sarili tang biye. Amen. Malugod tala pong ipanalangin ngini, ding sablang intention tamo, ring taong manyad ka rin kaya katamong panalangin, din taong buritang panalangin. O Diyos, save kami, bendisyonan mo kami. Bendisyonan nyo ring maya papastol, maya pakakaluguran, maya papengari, maya patalasawa, na libutad mi. Lalong-lalo na ditang malugod kaya kami. Ablasan nyo sanang alangok ing kaya panda para kaya kami, kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan sa aning ginuiting daon, kalinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kakataming kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ipami, bustan mong ing namang mandatilaya ing kang iglesia, kapamilatan ding lalaki at babaeng awsan mo, makapasubaling kasuywan keka. Sopan mong makatagulaling king karelang sarili keka at kaya kami, kapamilatan ng pamimiking sarili at masapsap ng lugod, Heso Kristong Ginomi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayongan. At kaya kantimor. Isipan niya at luguran ng Diyos. Isipan miya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid ng pasalamatan dakang parati o iba kapamilatan ng Kristong Ginomi. Gewa na kaming anak ning sala, ami bangon kimbayo at alangang gambie, biklat na laring pasbol ning banwa, bantanggapan ing tapat ng balayan. Uli nita, kambedering sa blang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligayat ngamingan kakanta. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaming kapasalamatan. Daraon milakya ka, deting tinape, ampong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala rin kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat yakya ka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon, para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayot para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo niya matulat ang ipasyaging misteryo ng kasalpantayanan. Sinubli ang mede, Alleluia. Sinubli ang mede, Alleluia. Sinubli ang mede, Alleluia. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit keng kekang dulang, katmuan mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ang katawan at daya ng kekang anak. Ginuala kang kakalinuan ka ring anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalain mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyangubye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, ating sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ding pakakalulo at ding masakit. Maglapo kaming kapag mulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Nginiponting metong familia, abe-abe tamong mipapanalangin king Dios, karing amanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Amen mo, sa Laging mo, datangke kami, pamahari mo, ipamintwan ya ilo mo, ketisulit pantiban mo, ketisulit pantiban mo, ingkakanan mi kinaldo-aldo, Emo king aldo ngeni, at ipatawad mo, di salamike ka, anting pamamatawad di. Karing mikasawal ke kami, emo ke paisawal kintukso, ngune ikawus, imaro. Ipami. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian ating kayupayan ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo.
Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nung nailawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya kan timore. Matula tayo pong ibigin ng kapayapaan ng Kristo kim metong at metong. Kapayapaan po kaya kayangan, peace be with you po. Kapayapaan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawas, tanggap king Ginoo. Ginawayak matampang tanggap kaya ka, dapat yakas may nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karing manalbe mo, karing pibale-baleda. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo kakabanal-balalan na sakramento. Kaluguran da ka, migit king sablambage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat nganing pinandit era katanggap king sakramento, umekamumansa ng espiritual king puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sa paintulutan ing kapilan man, mikawani ko kaya ka. Amen. Sino kayo? Ibay na.
Titak mo pong pagganaka, buri ko pong pasalamatan talat panalangin, deng dakal tamong kakaluguran, kabalenta mo po, anonymous benefactors, deng babiyeng epasabi lagyo, deng mamabot na mo pong pang-relief, pang-pantry, ikayungan babiye sa South Kim Parokya, ting masabal ka rin pakakalulo. Dakal pong salamat kaya kayo, ing Diyos, yan na pong balang mamindisyon kaya kayo at kayabi ko po karing kaya kaming panalangin. Salamat po. So, uli na po rening maganakang sasaw kaya katamo, makapamuklat tamo pong community pantry, hausan tayang dulang ng Santiago. Dulang, matuwa nga mano para lamesa, dulang ng Santiago. Ibuklat niya po iting dulang karinggang baryong sasakupanan ng parokya, Ketibetes. So, ing dulang ng Santiago, karinya mo pong barangay chapels, alata mo po keti. Etala competition. So, ren mong chapel, ilang ating dulang, mamuklatla, agnanagnan, alas 10 tingabak, hanggang mong alas 12. So, retanggang pong mangailangan, detang bisang tanggap saw, karing kabalenta mo po, lumapit na po karining dulang, at bala pong manikwang pamangan. Pero atin pong ditak patakaran, ban kanita eta makiapos kang Angel Locsin, lisuban dering dakalataw, hali po. So nung nokrin ko baryo, karin kayo mo pwedeng munta. Tong taga Santa Ursula kayo, king Santa Ursula, karin mo po ating dulang ng Santiago. Ako pwedeng lumipat karing aliwang baryo. Kaya ba't alas 10 hanggang alas 12 mo, alang magdalang plastic. Panupaya yun po. Itangagyo namong dala ng gamat yun, then ita mo ingkwanan nyo. Ban kanita midinan la naman po ring ariwa. At panalangin tamo po na misadsad tamo balang Domingo, panikwanan tamong iting gagawan tamo hanggang magnormaling sitwasyon tamo. Balang Domingo, panikwanan tamong mibubuklat ya ing dulang ng Santiago. Deta mo po, dakal pong salamat kay kayo at karetanggang mig-donate, meme, maski nano mo, ebon, tuyo, ang pong kay dakal pong salamat kaya kayungan. Tinta mo pong kapanyawsan, karing kapatid kakasal, Robert Kennedy Yumol ning Angeles, kasalya kang Will Makayanan ning San Juan Nepo, John Paulo Pangilinan ning Santa Ursula, kasalya kang Marjorie Emata ning Laguna. At deta mo pong aduang reta. Salamat po. Talakad po para king tauling panalangin, at para po karing alang sasaw kaya katamo. Babiya mas kinano mong relief na pwede tang pamiya karing kapatad mo, karing kabalenta mo, para karelangan na sana ingatan ng Diyos at dagdag ng karelang bendisyon. Bapo mariamit mo kaking grasya ng ginong Diyos sa tsukeka. Tuwan ka kari sa blambabay, tuwan niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalain mo king makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón. Pakaluluan mo kami. Ngini ang bengi itang kay ko, nangaos kanita, no karinya. Tinta mo pong asap-usapan keng internet. Baka na niyang akitita, keng asap. Kanya po yung asap. Anak ng Santiago Apostol Parish, keng Facebook or YouTube po. So, dakal po salamat kaya kayungan. Mimingkat kayo at maya pabengi po. Ay, ko pa may bendisyon eh. Wala pang bendisyon. Okay. Ini po yung assignment tamo. Di na niyong ditak pangkoswelo ring abeyo bale bukas. Eya sweldo, eya upa, ditak pangkoswelo karing abeyo bale bukas. Tamo po. Ating ginumanatili kaya kayungan. At kaya kante mo rin. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng ginong Diyos sa ding kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midawone, umekay king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat, King Diyos. May pabengi po kaya kayungan. Dakal po salamat king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po. Mother of mercy.
king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po, king maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapu keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po, akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.